I tēnei wā kei te huitahi te tumuaki o te Roapū Tōrangapū o Reipa ki ngā rangatira o ngā iwi o Tauranga Moana. I te rohea Phil Goff i te rangi nei e āwhina ana, e mātakitaki ana hoki i ngā whakaneke-neke. I mawake ia ia mātau i kōtatake nei. The situation is certainly looks like it's going to continue to get worse. The devastating things we're hearing this morning, buckling in the plates on the ship that could mean the breakup of the ship. We may lose 400 tonnes of heavy fuel oil into the ocean, but if the wing tanks break, that could be 1,700 tonnes. That is a disaster unprecedented in New Zealand, should that come to pass. And this is destroying things that are really precious to local people. Me whakawhiti atu tātou i nāia nei kia Parekura Horomia, mā ngai take Māori o te Roapū Reipa, tēnā koe Parekura. Tēnā koe, Shane. Tino kino, ko atu pei te kino, te ngā pānga o tēnei Parekura, nera? Tino kino, te maringi nei o te hinu i rotia, te mono o tauranga. Ki te atu tātou, kare ki te atu tātou tēnei, tino maringi. Tai atu i te ngati atu te rere haere o ngā manu, ngā ika, karawhiu atu te āhua o te kāpata kai, te kai moana, ngā take pērā tonu, engari e tino kino hoki. Kei te aroha atu mātau i tēnei wātonu ki a rātou ngā iwi, kei te mautere o Mōtiti e noho ana ne, me tō rātou pukuriri ki te takarua, ne kia taiake tētahi paku āwhina nei ki a rātou. E tika te tō rātou pukuriri. E rima hoki ngā rā e waimarino atu te wai o te takutai mone, e pai ana te āhua, kāre hoki ngā te tangata ngā experts e tai atu i reire, i te whakatika-tika, e haere atu i te kāinga, hei kōrero mō rātou taringa hei rongo. Nā te mate hoki kāre mō Mōtitia anake kei te haere atu ki make tū, kei te haere pērā tunu ki hauraki, e maringi tino kino tēnei e Shane. Me aha te haukainga, no te mea kei te pukuriri rātou i naine, ka tahi anō tātou kārongo i a Awanui Arangi Black, hei tāna, ko Tauranga Moana tēnei, mena kāore he moana, kāore hoki o rātou mana, me aha rātou? Tika no kōrero, nā te mea roti āku e rongatu ki te nui o ngā kōrero te kāwana, te kōrero o ngā experts, nā tēnei no tuku whakaaro e tuku ana ki te haukainga. Kau e waiho tia tu ki a rātou anake. Kare maka kōrero tērā. Haere tonu atu, haere tai ki te whakatika-tika tēnei paru, tēnei tino rere ke e tai atu i runga tō rātou wai. Kāti, kua paurā te wā kia tāua Parekura, engari e mihi atu ana mātou ki a koe. Kia ora, tēnā koe Shane.